Iyo ugiye ku rubuga rwa Google uru nguru ujya aho ugiye gushaka ibintu bitandukanye, ushaka gusobanukirwa cyangwa ushaka kumenya byabaye, ukandika ijambo what is the white flag meaning, utarandika n'icyo ari cyo n'icyo ushaka kuvuga, hahita haza ijambo ry'uko white flag cyangwa se white cloth bisobanura ko ari ikimenyetso cyo kumanika amaboko no kwemera ko watsinzwe intambara. Ibyo ni byo abasirikare b'ingabo za Afurika y'Epfo bari kurwana ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nazo banafashaga, ariko bakaba bamanitse amaboko nk'uko mubibona, bakaba bamanitse igitambaro cy'umweru bivuga kwemera ko watsinzwe cyangwa kumanika amaboko. Mbere y'uko aba basirikare bamanika amaboko ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, bari bavuze ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bari kugenda begera imbere cyane mu mujyi wa Goma, ariko bakagerageza kubasubiza inyuma bikanga. Bisa nkaho bari batinye imirwanire y'umutwe wa M23. Mu magambo yabo bavuze ko umutwe wa M23 ufite ubwirinzi bukomeye ndetse n'intwaro cyangwa se n'ingabo zikomeye ku buryo kubahagarika no kubasubiza inyuma ngo bareke kugera mu mujyi wa Goma byanze bikananirana. Abo basirikare kuri ubu bahisemo kumanika amaboko nk'uko muri kubibona muri ayo mashusho. Icyakora ntituramenya niba bari muri babandi bageze mu Rwanda cyangwa se nabo wenda bakiri muri Kongo. Ibyo nabyo turaza kugenda tubimenya. Byarangiye umutwe wa M23 winjiye mu mujyi wa Goma ndetse bari hafi cyane yo kuwufata nubwo imirwano igikomeje, gusa bamaze kuwinjiramo. Kugeza ubu twabibabwiyeho kare ko televiziyo y'igihugu ndetse na radio ishami ry'Igoma byamaze gufatwa, kimwe n'ikibuga cy'indege nacyo cyamaze gufatwa n'umutwe wa M23. Twagiye tubigarukaho mu nkuru zacu zabanje. Niba utarazumvishe kanda subscribe ndetse unasubira inyuma urebe video zacu zabanje, twagiye tubivugaho, twagiye tubigarukaho. Ubu rero icyo tugiye kugarukaho nicyo uyu mutwe wa M23 utangaza. Ese niki uyu mutwe uvuga ku mirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC ndetse na M23? Uru rugamba barabona bazarutsinda? Ese barabona ruri kugana he? Uyu ni umwe mu barwanyi b'umutwe wa M23. Aravuga aho urugamba rugeze kugeza aka kanya ndetse naho babona ruri kwerekeza bitewe n'uko imirwano ihagaze ubu ngubu. Kumenya cyo ni kimwe n'uko nta rugamba rworoha kandi nta rugamba rushobora kutunanira. Icyo cyo mugomba kukimenya nk'iyame. Uko rwaba ruremereye kose, inshingano dufite ni ukururangiza. Uko byaba bimeze kose, inshingano dufite ni ugukora urugamba, kuko nta nyuma dufite imbere gusa. Nagira ngo mbabwire ko kuva ahagana saa 4 z'ijoro mu kibaya amasasu yaracecetse, kubera ko aharasagwa imbunda z'imizinga hari harangiye. Kuva Kanyamahoro tubirukankana turabazana tubageza Kirimanyoka, abahazi hafi y'inkambi na Kanyarucinya, niho uyu munsi turi. Umuhanda twese twawuretse, nta muntu urimo. Ubu twese twinjiye ishyamba ni nyama kwa nyama. Kuvuga ngo ubwo nyine mukomeze mutegereze iby'intare ziri bukore, murakibona. Nta muntu n'umwe uri gukontorora ya muhanda, mbibabwire nongere mbibasubiriremo, ntawe, kubera ko nta ntambara iri mu muhanda. Uwo ni umwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 asobanura neza uko urugamba rumeze. Avuga ko urugamba aho rugeze rukomeye cyane, cyakora ko ngo batari bucike intege. Ni nako ku ruhande rwa FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zikomeje urugamba, nk'uko abantu bari hafi y'umujyi wa Goma bakomeje kumva amasasu acicikana, urusaku rw'amasasu rucicikana. Ndetse nubwo iyi mirwano yo ikomeje, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi we yahamagaje inama y'igitaraganya ihuza abo mu nzego z'umutekano, abasirikare n'abandi, kugira ngo barebere hamwe uko iki kibazo bari bugikemure. By'umwihariko birumvikana ko ari ukurwanya uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigarurira bimwe mu bice byinshi hafi umujyi wa Goma wose. Ni nako kandi ku rundi ruhande Perezida William Ruto wa Kenya unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawe akomeje kuvuga ko iyi mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kurangira binyuze mu biganiro.
Ibiganiro byo gushakira umuti iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo birakomeje, haba muri ONU, haba muri Afurika Yunze Ubumwe ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose ibyo biganiro hose birakomeje, natwe rero turaza kubagezaho uko biri bugende bikurikirana n'ikiri buve muri ibyo biganiro.